بله داخویانه گلک به کارگری به تسیر ایرو یکو سیاست مداری هری بباندور هری بهیس لترکیه ده 30 سالین داویده رجب طیب اردوغان دیار کرکو اف داوی هل بجارت ناویه اف یکتی چواتی چی کارگریه لسیاست ها ترکیه دکاری بکه روشاوی یاسایی چاوایه ام در باسی انقره بین حقوق ناس و شروفکاری سیاسی مسعود özler میوانی منه سلاف بوده که مسعود که مسعود کسی هری به باندور سیاست ها ترکیه ده یعنی 30 سالین داوی ده دبیجه کو اف داوی هل بجارت نامنه دی چاوا دبینه بله براستی یعنی AK Parti و برز رجب طایب اردوغان و که پارتی و شخصیت و که بوه یک جبر که وقتی گمروفت بیجا AK Parti رجب طایب اردوغان تیبیره انسان جبر وی چنده 2002 حتی ایرو اف 22 سال داوی مهر اخوال سر سیاست ترکیه دانی yani ne tenen bejim Türkiye ve kedin roşulatan avin geleki bir bandur bu. Em bir akva sala avvel jiberku qadaxa ya siyaseti hebu Brez Abdullah Gül salaki niziki salaki vi sero komarikir le peşte 2003 hatta 2004 10 sal avvel 11 sal avvel Serok Vezir peştreji Serok Komar hatta iroji Serok Komar olarak göreve xopekdini براستی جبرز رجب طایب اردوغان امروزی که شخصیتی که گلکی به باندوره گلکی قوته گلک حوالی ویژه هبون در دوره وی هبون گلکا یان دفجه بردن یان سیاست د پارتی نو آوا کرن لی او یه در دوره خو هیچ سیاست خو د دومینن اجد و باوری دم یعنی اگر گوهرتن زاگونا بینگهیم د چینه بی اف و دönemi hatta 2028 ev dönemoya daviye که مسعود وکی کو تدیار کری یعنی حتی سال 2028 نه آنگوهین 4 سال پیشیه هنه گر دستور وره گوهرتن تباورت که کو به آوایی که وسا به گوهرتن کو اردوغان دیسه بکاره به خو بکی نامزد تی چاواده نرخینه Yani az tahmin kim Brez Erdoğan dixwaze hem ew hem jî deredora wê dixwazin ji ber çi em Amerika û Rusya bînin bîraxwe Rusya Putin mesela ve çend sala gelek salin derdurêjin ew serokkomar wextekî Medvedev serokwezîr bû piştre hev guhertin çêbû dîsa bû serokkomar Amerika jî hem Joe Biden hem jî Donald Trump عمری و ابو هشته جی زیدترین دیسا جی پیشوانتی ولاتی خود کن برز رجب طایب اردوغان 1954 ده خود ده ای سال 2024 هفته سالیه yani eğer go tendürüstiyavi müsait ve münasip az tahmin dikim dixwaze yani hatta go 10 sal deji yani evadi dixwaze be ser komar lejber ve dve guhertin zaguna binde çebi jixwa ke Mesut gava ko mirov le performansa Brez Erdoğan tamaşa dike gencem bir sal ji ve ki bir performansa wa tine yani roji se parizgahan le deh cihan axaftin aktivite yani bavert kim jixwa durbuna wi siyasete dikare bandorek negatif şil AK Parti biken çava fikir ki Mesut Beli yani Anavatan Partisi hem de siyasete Türkiye binin bir akı Anavatan Partisi Turgut Özal ve keku yek tahta hasibi Turgut Özal ço rahmet Anavatan Partisi ve şikili tertubela bu az bavert kim yani AK Parti Recep Tayyip Erdoğan ju vekeku yek çe bu yani vekeku yek vakti go tiştek veri serivi yani ji evdef siyaseti berde ihtimalik mazın ve AK Parti ve belav ve jeret bizde karizmatik kişilik karizmatik liderin karizmatik burası ji Brez Recep Tayyip Erdoğan liderek vulu jber ve çende az tahmin kim yani ev xoji geleki daxwaze ve kedin ekibawi ya derdora vi geleki jere sağlamın dürüstün jber ve çendeci yani performans ekawiye geleki baş xuyat ki
dixwaze û yê deredora wî jî münasib bînin wî dine pêş ji ber wê çend got. Yani ihtimal heye wa yani Donald Trump an jî Joe Biden an jî Putin li her sê kadinêrit bêje ev 10 sala jî mastirin ew dikin çima ez nakim ihtimalek mezin ji ber wekî dixwaze got bike. Tu dikarî bi fikrêkekê Mesûd ku ev daxuyanî ji bonî tesîrekê bandorekê li hilbijartinên şaredariyan jî bin? Yani min nebawere ji ber çi ji ber ku xwe zaten şev û roj dişuxulin gelekî baş dişuxulin. İttifaka Cumhur yani yekun îro Türkiye birêvet bin em bêjin AK Parti û MHP gelekî bi bandorin wextê got ava bûye heta îro em bêjin ji 2015 heta îro 9 salê dawî de mohra xwe ser siyaseta Tirkiyeyê danên. Li wî alî de em binêrin ew masa şeşlink em bêjin işte Cumhuriyet Halk Partisi, vekî din İYİ Parti û Saadet û Gelecek û Deva Partisi Demokrat Parti heyfû mixawin veşikilên. Yani bînin bîra xwe dîsa 28 Gulanê 2023 par wextê got tora duyemîn ya serokkomariyê çêbû ew dî derket yek ji wan derket özellikle İYİ Parti got masa belav bûye. Wextê got ew gotin ji ber wê ki gelekî hêviya milat jî insana jî şikest ji ber wê ki ez texmîn dikim ihtimalek mezin ji ber ku Kurda jî ev 7-8 salê dawî gelekî neheqîl wa hate kirin wa jî gelek da destek da altılı masa lê vêga Kurda jî tiştê xwe şaredarê xwe nîşandan ji ber wê ki ez texmîn dikim ihtimalek mezin wê dîsa Cumhur İttifakı yani AK Parti û MHP ve aglaba şaredariya ev bistênin. Ez duê bawerê dime. Spas bo te kekê Mesûd Özer, hukuk naz, şuruvkarî siyasî ji Enqere gelme.